Tunaambiwa kwamba subra ina painful test, lakini ina result nzuri. Na ndio maana hata katika mafundisho ya dini tunaambiwa kwamba Mungu uko pamoja na wenye kusubiri. Kwa hiyo tujitahidi sana katika maisha yetu kuwa na subra katika kila kinachotukuta, ingawa ni ngumu sana kuibeba subira, haswa ukiwa umefikwa na jambo ambalo ni zito kwenye maisha yako. Ni rahisi mtu kukwambia kwamba kuwa na subra, lakini ajaribu kuvaa viatu ambavyo umevivaa wewe, ambaye muda huo unatakiwa uwe na subra. Unakuwa katika wakati mgumu mno kwenye maisha yako, ila jitahidi kuiambia nafsi yako kwamba Mungu yupo na yuko tayari kukusapoti kwa lolote linalokukuta katika maisha yako. Piga goti kwake na muombe lile ambalo unalihitaji kwenye maisha yako, na yeye alituambia kwamba tumuombe atatupa. Kwa hiyo tusiwe na hofu katika kile ambacho tunamuomba. Yeye hafilisiki, haishiwi na hachoki katika kutupa vile ambavyo sisi tunamuomba.